vanoi gam tina kuki chate hozo se na bon chaw vin tha pha el tha october ni sim som ni le ko wednesday ni khuin zong ni tha thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti internally displaced persons idps galjam ho adinga dangka lakhat compensation pi dinga government scheme installment dangka sangsom ni le sanga amu lo lai phabe umda na report om nungchen deputy commissioner chuchanpur darun kumar s in Thuphon bolin district danga kona hungzam lut ho kona form ki mu chogo ma sang ni le zale som se gi lengaw min imphal west a kona zagup le som ni le git imphal east a kona zale som se gi le ko chandela kona zali le som gup le ni tingnopal district a kona som ni le ko kangpopia kona zakil le som thum le thum ukhrula kona gu bisnupura kona nga zribama kona som thum tamenglonga kona khat senapati a kona nga chule kakchinga kona khat hidanin a Phongdoh in hi internally displaced persons idp so galjam in sungni ho office a form pelu lo lai hole compensation mu lo lai hon akinai pi peno sd office a akido chit thedi win dccc purin head chain sule gale tola ani lego ho thilelo ho akisu se ho zosi detail ho pelu na dingin district administration in head sa ana live ki boltan hitin zong dccc purin Phongdoh in hi Sisipur district sunga compensation adinga form pilut ho dangka sangsom nil sanga pat dangka lakhat chan kipingen hitaw vitin dccc in sebe Sisipur district sunga galjam ho koitawang compensation mulolai uma hile sdo office akido ochet theu hitin zong dccc in head sain hi sule thuso dangkhat chun seina Sisipur khupi sungnen ho ki painamuna idp so cho Deputy Commissioner Sisipur Makain in District Vai Puhon betla na ganay vin phalbi ki panding kun cha hita to khlonin zanpon hopi na le nele cha silechen hopi na ganay vin hitin thuso ki muchun hin Phongdoh vin hi internally displaced person sozo sin in mundet akisim do masang silva panpina thilalo ho ki pijing ding hi vitin zong dccc darun kumar s in Phongdoh in hitin thuso ki muchun hin Phongdoh vi DCCC Purchu Anweido Ho Officer Mithumin an Hlonpi Wahi Manpur State Government in Chep Lemum Dum Tobacco Pan Zosi Tilalo Ho Zosi Gurkha Pan Masala Khaini Dum Tobacco Pan Zosi Dum Tobacco Pan Zosi Le Zerda Ho Abon Chan Kumkhat Sunga Ding in Kha Taw Vinahi Dum Panna Tobacco Zosi Le Nikotin Kiti Anai Te Ho Zosi Ki Kha Hitai Suchito gunso government in mipi hoding gelna abolo hin koitobang thupi na saloma hile food safety and standard check dungzuya gotna sangta kipining hiwetin commissioner of food and safety and commissioner cum secretary health and family welfare suman singh in Phongdoh in hi suchi gana thupi cho kumkhat sung chi thading hi savangkut ahi ta to kilhonin Assam Rifle Son Tingnopal district hupsung India le Myanmar gamgila acheng kuki kho ho ako kho movin kichep gol se abol pi win hi suchi intervillage sports tournament cho Tingnopal district hupsung dizalen mungkho songa achi sa October ni simsom ni le sagini khuchan kipanin jing kho October ni simsom thumchan chi hlading hi suchi kichep gol se abol hawla chun football volleyball sepak takraw le athletics so jong apangin hi achi sa zuni simsom ni leget sang ni khadi kho a nsnim thingnoi mi hoto government of india milong ho chenagam sung pumpi a siswer si tha sadinga go do dal na a ki phin a bol na wachun mele hole pangal ho mi som le lin thinan to vien chuchi ke sa ngo a crpf personnel ho mi som le sagi ho chunga cbi hon investigation abol no vien case su be na ding case kha na ding chun central bureau of investigation cbi hon investigation about the vin case su be na ding case kha na ding chun closure report file and bolovin chuchi closure report file abolo cho chief judicial magistrate Imphal West in apompi tapon hi United Kuki National Army Ukna hon October ni simsom ni leko tuni khuchun kene keno pr don but nakiti lekha khatin so do vin chuchi lekha chu hiti na kisuni Indian constitution noya Manpur state akona separate administration deljing state ki vai hom do dal Ukna in Lemna chibai kahin POV thubula muwan lai court phatte phling di hi ta zin hilchil na chomcha
ekor hi Kuki Zo Council KZC CSO zosi thalhenga le organization in namako adia kinuk tu na kisim hin hichu 60 days zo le mipi ki phinding KZC makaina Manpur office ahilo le thilho ki khading zoting le namsipai ten violence ki panding firing ti hi mipi la a kita alang le hin hinla wangsirum ta a amasading KZC zong masot sanga na control lambayu hi organization min sit na dia na bolu hi zong le nampi wang sit na hi ahin UK ne wang good chai sa ki hitai mipi adia pan la tha di watim ni hiwi CSO control over CSO to son namsipai hi so di win ka ti movie PR don but na ho akhat na sumdon thu ke ne obligeno stipend thasia mu jingding le numta in lima VIP treatment mu ho in bon ground rule palke a in son ahilo le service mimal hosum hiti chan hin don jingova apelo nakap theu le ke ho gamla income ahilo le source nei lo nampi adia zeltang thina to nelecha ana asa boy pi hon avel zong hilo letterhead mangcha a tauna ngi na kanaiwo apelel ho zong meichang changkhat bi a ki kap khalo hi navet le lo ham koi to bang a asabe se zong ki ho pi a azo kham ngai lut zala api ki hetim pi hinalai hi chule nammi ten i chana nampi gal a kho sem ti ki vet na hi hizi chun aphai tua kon sumle pai mass contribution hi boldaw hi te tiu le kanu movie adong api tha khat ki ti hi nammi te thagam na di to gon a hin ke hon wang adong om le ka bol diwa hi organization puna a hin ki thu piu atong khaum le thepmona ama man mo ki pu ding a hi ani na khutha thu non su ka hi wang vien kami ka sau izat na thau wa na kelep mang ki god wa na zat mi state police a hilo le sipai zat na mat sau hitam ke hon wang thepmona ason son hin nei chunga na to ka nei le nam sipai pasalung changa ki phun na le azi hilchin na ka nei vi izemtia ke hon bol khil na ka nei zong le seithim bolova pupa custom ka zuyun boldinga kilom komul suzing vi khut ki tha zosi ke no level aum khapun ke no makai pan nampi na hi bangta a ato le ke hon zong ka din pi sau hi heima bol khil pan pi bol na a kiloi khom na min laila hi bolo aphai koi tawang namzo do le organization nu si cho ama mi mal hin a na ki tong tho ding ke no level hi loading hi athum chan na a media dem na thu media suspension of operation SO dem got na pi ding hi le democracy gam hi lo tina hi ding hi Indian Constitution Article 19 Clause 1 Clause edung zuya citizen zo sin pomdan ngai dan a sei theina tha rights anei wa hi zia nammi te namphua akam si pe lo phai UK ne wang anum pon sei phatna hi lo le demna sangta kampau thaw akimon hinla akiboi pi poi aji chu ei sei pha ei sei si chu ama ho rights sa hitya kila pi a namna to odi ta chi pi ding bo ki boi pi hi demna sei set na ithu lel diu le namlam kai dia ita alowo ti na hiding hi thu chai nan UK ne hin India sipai ki kablo India dan pinoya zalen na idel naw namgal kap akhi hin keno lamka in kitup ta mi pi movement su harwa gal aphat cha kap din tiu le a support sa ki vi hin la electoral politics to an ki padu hi nanga uwa election masang le winter parliament session ka a gal ipat divin team na kai nei vetin Department of Information UK ne hon ahin Phongdoh vin hi Manpur State adinga milong ho kiloi khom naw alin pena aneyo United Naga Council UNC hon October ni simsom ni leko tuni khochon the Naga People's Declaration kiti lekha khan so do vin India government to political talks ane in hova pan la zom jingdingin NSCNIM thingnoi mi hongan sinale namdet na pi vin hi sule Indo Naga political issue ho su nawa anadinga achi sa August ni sim thum sang ni le somlenga ni khuwa Government of India to NSCNIM thingnoi mi hon framework agreement sign abolo chuchi agreement nung zuya solution sim hiding hitin zong avelin Phongdoh kirwin sukile naga ho makhuding lungtup ho subulit na dinga United Naga Council UNC noya ki khai hla milo ho zo sin Naga tribe adang ho to kiding khom jingding hitin zong Phongdoh vin hi NSCNIM lubu teach Muivah in October ni sim som ni ko tu ni khuchun senapati khupya galek ludin
public meeting ane naw wachun holim na agani na hi chu chikin go na chun milo ho mi sanga simhon ts muivah ali movin lopi ta in chu chikin gon chu na manguvin hi kin gon ki man na chun video clip khat hong ki su thangin Kuki Inpi Manipur hon ts muivah ki patil pe dan vin hong ki su thangin hisi video clip thu to ki sai hin Kuki Inpi Manipurin tuni la chun su thingna lekha khat in so da uvin hi Kuki Inpi Manipurin an so da o su thingna lekha cho NSCNIM lamkai tes muivah lamtu na Kuki Inpi in pankela lautin an sulovin tuni khu October ni sim som niliko sang nil som nilangani khu a senapati muna NSCNIM lamkai tes muivah lamtu na a Kuki Inpi Manipurin panala etia social media mun tampia ki sei chule compare point zong Kuki Inpi Manipur tia anamin pha cho head kill thu a hi etin su thingna le hil set na hongkine ye ts muivah limna dingin Kuki Inpi Manipur lamkai ho khoi ma hi chikin go na kal song le panla zong ompoi hiji chun hiji thu hi head kill le thu di lo hi tia su thingna hongki bol hi tin puja haulun haukip secretary information and publicity Kuki Inpi Manipurin ahin so do in hi chule senapati khupi a ts muivah lamkai na chun Kuki Inpi sadar hil sin zong sil khat atu ovetin gari khat a sil ki puna video clip khat le athu ki se na khat hong thangin chuchi chungchang chun Kuki Inpi sadar hills a president pu thang milin hinga do na kini na hi le sutobang Thilpeh chu Akipepoi video clip a thu ki se ngai hot chun na za khilo hi bovin announcement chu ngayu vinlang video zong suveleu chun kichi sel jingding hitin sei na hi susikin go na chun Kuki Inpi Manipur lamkai ho hoima aga pangpun chule sil ki pi na imasa zong poitin a hin don budin hi thu so ichan hin ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chawin mangpha